Kandram Khopui, Delhi, Chimthlang Lama Khopui Pakhat, Gurugrama School no pang techu school kalturin anin siam sang sanga heng no pang zinga hian he Khopuya private school pakhat Ryan International School antia Paul ni zirlai pakhat kumsari mi leka upa po chupur takin school kalturin in siam ve mek boka anu le paten achoi turan boi puilai chuan a in siam fela choi zo chuan u mei chia kumsom pasari mi nen chuan phur takin apa ho chuan school pan chuan an chuak tawang fanga apa hian an school gate bul thleng a thla a fate pani hi a ho san zui ve ta a school an thlen hnu rei lo te a he mi pano pang kumsari mi pol ni zirlai hi an school zum in a tangin hliam na tak tuarin theilovin a ron chuaka rei pokal theilovin an school zunin bula chuan chaw takin atu sop ta a rang taka damdo in panpui ngalania ma se Dr. Ten anun nan chan man talo no pangkum sari mi lek pol ni zirlai hetiang takana khoidu tu le anun na hi lak sak tu hitunge niang le engwanga hetiang takara thlaka chetamai nge aniang le hemi panu pang rong takan tha tak hi Pradyum Thakur ania no pang fel le nel thatak le khapo athiam thei pol tak ani ome u mei chia pakhat kumsom pakhat mi vidi anea anunaw hian Ryan International School a hian an lut ve a unaw in kom ngai tak le in ngai na tak an ni nge anu le pa hi Barun Chandra Thakur le Susma Thakur ania fate ngai tu chi tak an ni boka apa hian a fate pani hi an school basa po a chuan tir ngai lawa an school kal le holam hi a thlain a hruai thlap thrin September ni riat sang hi le som pasari pokhan Barun Chandra Thakur hian afate pani hini danga ati thrinang bokin an school gate bul thleng awathla an school gate bulan thlen hian jingda sari le minute somnga panga ani toa Barun hian thamong takin afate chu ho san vele ta a jingda re le minute riat arik me chuan an school no pang thlen khat chu staff room atlan lutin an rita chel chul maya an tlanu chan le an rik hluai na chan hi an school no pang pol ni zirlai Pradyum Thakur chu an school zun bula hliam na tak tuara an hmuwang ani ome an zirti tu tele staff dang omrem chang te chun school zun in lampan chuan an tlan khom ngala Pradyum chu atheyang angin an boy som ngala rang taka damdo in panpui ngala ngai ti hria in an bul hnaya an school bus conductor lo om ve pakhat Ashok Kumar chu Pradyum apoma motor dalu turin an fila ti chuan an zirti tu pakhat kar mang chuan rang takin damdoin nai beran pan puita a he damdoina thok ti hen ti wak ngai nan hriat lo wangin damdoin lian zok pan pui turin an lo fila damdoin lian zok an wathlen hi chuan Pradyum Thakur hi alo chat fel man to ti doctor te chuan an soi Pradyum Thakur hi angonga chemte voi ni zai ania an zaina hi thuk ma athok na dot te po zai set sak alo nia no pangkum sari mi lek toratan chuan ana mani jingdari le minute som panga a Pradyum nu le pa te po an fa pachan chin filfiat an nita a rang takin damdoin laman pan ngala damdoin an wathlen ve me chuan an fa pa hi biak thei alo ni tare reng lo ani Pradyum nu le pa ten khongai thak tak seta abik takin anua khongai thak zuala afapanei chun hetite thuta chan tamai hi hriat thiam harsa atia aril ru na ngoya afapa chu voi tam takhan ko thin ma se chang tu ra om ta si lo apa poina tur hlea ma se ani zong mi pangang ania ain ti pachang lui thei ram zoka ani po amela aril ru an tak zet ti hairual ani bik lo Hethil thengra plat tak hi Haryana Police Depot Filfiat Anita Anni hi chomha dar som pakhat le chan bevela Pradyum ate skula hian anon thlenga enfel ngai ten han enfel zunga forensic team ten fingerprint tela in evidence om theyang ang an zong khom boka mi pano pang Pradyum an wa hmu na bulloka hian chemte pakhat thisen ka yan sartel boka Police te chuan he chemte hi Pradyum athana nan man khan nge in an threbok Police te chuan Ryan International School chunga CCTV omangang te chuan han ena ma se atamzo ka lo chiata wangin an duang taka chiang in engma hriat thei ani lo thunga
school building chong hnuai bera pradioma an va hmu na zun in bul CCTV ero alo thalau thunga heta landan chuan pradioma hi theilovin zun in a train a ngonga hliam na tak tuar chungin aron suaka thui po kalma in zunin pona hian atluti an thre thei chawa zunin chunga ero CCTV awm lo awangin pradioma hi zunin chunga khan tunge kutlak ti ala hriat theilo thung ani police te chuan rin hlel mi sawman han la franga an zinga hian an school bus conductor Ashok Kumar po khatel ani hi amma kan soyang khan damdo in panpui tura anin buat sai lai vel khan pradioma pomtu berkha ania Ashok Kumara kora hian thisen lo kai no ewangin Haryana police te chuan thu an zofia nuwa chunda som pani vela an mana police station an thuai pheita ani hun engemaw chen police station an kol hnu chuan bus conductor Ashok Kumar chuan pradioma chu atha nge ani thu apuang chiang ta a Deputy Commissioner of Police Samit Kumar chuan tuna chuan engkim a chiang ta poi khoi tu po ain puang fel to a arang theng berin kota thu boi ngai tu aniang ati a soizel dana chuan Ashok Kumar hi jingda sarile minute somnga vel khan school zunina aluta zunin chunga awm lai hian mi pano pang pradioma hi zung turin alut ve poka hetiam mi pano pang ama chawa zunin chunga ron lut ta chu Ashok Kumar hian khwai khem alo tuma pradioma hi lo tran ve na sat em awangin Ashoka hian a chem teken lai chuan pradioma hi Ashoka voini azaita ani ati mi pano pang khwai kema that zui tu Ashoka thubuai or tur hi an mai don lo hle mai hetia tual thatu ber ain pon tak si a chuan arfem dan tu te po ko ta ngai tu ani don ta a Base Gurugram Bar Association te chuan Ashoka hi din sak an tum lo thu chuan siam ve ngal zat boka Ashoka tan chuan khuwa avar lo ngal hle mai hetia ril ruthom taka om lai hian Ashoka hi tual thatu ani ring lo bur tu an ron om tatak maya tual thatu ani ring lo bur tu te singa hian pradioma nu le pan tel tlat mai tual thatu ani ring lo tu an pung zela an rin dan chuan police te hian Ashoka hi tual thatu ani thu puang mai turin an norlui ani an ring ber boina chin felwat an du wangin min hnuai nung jok Ashoka hi thiam lo na ni mi lawa thiam lo chan ti ran tum ni nan nga ya hemi chungchanga hian pradioma school luna Rai International School nei tu te po in rol ngein an frebok an school hming chiat an hlawa wangin a hming chelu tuk tu thupnan police te hi thamna pein an bus conductor chu tual thatu anga lan tir turin police te an nor nia ngai tu tam takanom bok hetia pradioma nu le pa ba ka mi puinol puin Ashoka chu tual thatu ani an rin lo deuh tak vek awangin thudik chu thu plen thei ani ngai lo tia an lo soi thin to angin tuna hian thudik tak chuaron lang chuak tran don ta ang hle mai Ashoka pu bus driver Sorab Raghav chu waisen takin aron tong chuaka tual thana na Ashokan manrua ta na chemte man nia police tenan soi kha aba sunga manro da na bom atanga Ashoka hian la chuak anga soi tura an nor thuaron soi chuak ta phong mai anu dewa Rhine International School an huan en kol tu Harpal Singh po aron tong chuaka Ashoka kora khana tirin thisena kaiwam ka shelo anjirti tu ten Ashoka hi pradioma khapom turin an tia khatia pomta ka chuan pradioma thisen kha kora kai ve tamai ani Ashoka hian tual atha karing lo bur keima ngei po hi police te chuan tual thattu anga in puang mai turin min tia min vauna sa hlea kut po min thak hialani ati hetiang te nuai hi thil ni dan ani ta ka wang le Ashoka hi tual thattu ani an rin lo tak bur awangin pradioma nu le pa te chuan an fapathi na chungchang chu Haryana police kuta trangin CBI ho kuta hlan turin thunei tu ten ngen ta a an ngen na chat em awang le Ashoka chu tual thattu ni theiring lo tu an tam em awangin thunei tu te point pradioma nu le pa ngen nang hian pradioma thi dan chui chiang turin CBI kuta an hlan ta ani CBI ho an han che tak tak chuan engkim adang lam ta do mai CBI chuan atirte a train han chui chho le a school CCTV te pon han en le ta tin pradioma khan khwai khematok tak takem ti thlengin medical lama mi thiam tenen han chui chiang boka
police te report ang chu alo ni hau si lo Pradioma kha khwai khem ani lo ti finfia ani ta phot Haryana police ten Pradioma thomhnoa asoka chi kai anga an soipo an han bi chiang le a hei po engma finfia nan muta chuang lo CBI ten an han zir chiang tula asoka chu he tual thana hian a in hnam hnoi lo ti a chiang tul maya ti chuan November ni somni le patni sanghi le som pasari khan Gurugram district court chuan asoka chu bailin a chuata photta baila chuani nu hian CBI chuan an chui zui zela ti chuan February ni somni le pariat sanghi le som pariat khan asoka chu Pradioma thana a in hnam hnoi lo ti chiang takin an finfia ta ka wang le Rai International School a Paul som pakhat July pakhat churin hlal akai ta ka wangin asoka chu chua zalen aloni ta ani hetia chua zalen ani ta ka chuan asoka potong chuak ve ta asoka chuan police te khan tual that tu anga in puang mai turin min nor na sa hle maya kati ni lo puya thiam lo chantir min tum tlat kha tira chuan ka tang na sa ve hle ma se ka in puan ma chukut min tha ka ka taksai na tlin lo mai do na ka hriat awangin ka thil ti ni lo pui chu ka tiangin ka soi ta mai ani police kut tuara omreng ai chuan ti in fe tak chungin Pradioma thattu kani tin ka soi ati hemi chungchanga hian Haryana police ten mol phoviau mai National Human Rights Commission te point Haryana police te chet dan chuan dem hle a diklo taka asoka chunga an che ta wang hian asoka chu compensation peturin thu an pe boka ma se asoka hian compensation in pek ngot chu alo du bi khau lo compensation min pe ka wangot hian ka chunga an thil ti hi thlak dang lam thei ani to lo compensation hi ka dong don lo hetianga ka chunga diklo taka che police te hi dan ang taka hrem an ni theinan ma ka la jok don ati kan soita kang khan bus conductor asoka kha tual thattu ani ring lo tu an tam tak e ma wang le Pradioma nu le pa te berin CBI kuta hlan tura an ngen ta ka wangin September ni som panga sanghi le som pasari khan Haryana Chief Minister Manohar Lal Khatter chuan CBI kuta an hlan thua puanga he thua puan pa hian Haryana police te chuan thil diklo engma an ti lo thu a soitel zau thum Haryana police te point thu chu siamin an thil chui me ka chuan engma thil diklo an ti lo thu soin kan thil han chui chuwa tak te kha final na tak tak kan na nei man lawa thutluk na tak tak kan siam ma in CBI kuta hlananita ani anti CBI kuta an fapathi na chungchang chui tura hlan chon ani ta chu Pradioma nu le papuan lom hle maya CBI thu nei tu te hna chuan an fapathat tu chu school lo pangji ngami vek ani thei thu hrilin school no pangte po chui chian a that an rin thuan soitela hetian fapalu na school no pangji ngami chui tel ngaya an hrian na chan tak hi chu tunma dewa trong khan Pradioma te school lu na zirlai pol sang jok te chuan zuin ru kan chinga pol hiam jok ten an zuin lai an hu fu pal chuan zirti tu ten hena soilo tura vau an chinga an soi suwa chuan kuthlak an ni tu thu te an lo soi thin wang ani ber ome Pradioma nu le pa te thuron su CBI point an ngai thu tak hle maya ti chuan Pradioma te skula CCTV te po uluk le zualin hanan en non le a heta hian Pradioma kuthlak ani hnu lok khan zirlai engmozat chu zunina toina ron chuak ti mu ania zunina tonga zirlai ron chuak te hi CBI te chuan school thunei tu te chu tu tenge an ni zong chuak turin afrila an zon chuan hnu chuan CBI chuan amal malin thuan zot fia ta a ti chuan CBI chuan pol som pakhat zirlai pakhat kum som paruk mi chuan manta he no pangan mantak hi aming puan zara rem chang lawa liam na tak tuara Pradioma aom laya abun hnaya lo wathleng masaber te zinga pakhat ani nge a Haryana police te pok khan thu zofia turin he zirlai no pang hi an lange ya ma se engma in ham hnaina nei lawa an hriat an chuale tak kha ani ma se CBI in an han chui chian me chuan he zirlai no pang hi man ani le ta si ani he no pang hi kumtling lo ani wangin man ani hnu hian CBI te chuan Juvenile Justice Board hena chiang zoka thu zofia phalsak tur le kol phalsak ri turin an nge na an ngen nang hian Juvenile Justice Board point CBI hi phalna an peta boka ti chuan CBI te chuan he zirlai no pang hi chiang zoka thu an zofia pia lama
a mobile phone le a computer te chu chiang zo ka chui chian turin an lak sak boka hi baka hian pradio mathana tana an chem te man kha hezilai no pang hian a ma lok khan bazara le ngei tian fin fia ta bok hezilai no pang hi an hu dewa apa omlai ngei in thu zo fia ani le a apa omlai ngei hian pradio machu ama tha ngei ani thua puang ta ani hezilai no pangin pon lai hian apa baka juvenile welfare officer le witness strength khat an tel bok ni in CBI ho tu te chuan juvenile court a report an thelut CBI na tarlan dan chuan he pol som pakhat zirlai hi azirlai ati thalo thin hle a example atlam bo fo boka hei wang hian an zirti tu te chuan exam voi thum ma chon tura an ti lai mek le anu le pa po school a hruai tura an ti lai mek alo ni a exam a hupur ema wanga exam son hlatira duwa wang le anu le pa chu an school a kal lo tura adu ema wangin he pol ni zirlai pradio ma hi athat tamai ni nan soi hetia pradio ma atha hian an school thu nei tu te chuan an exam chuan son hlat nge a be seya tin tual tha na hial an school a thlen chuan anu le pa te po an school a kal turan ko lo mai arin wang ani ber ome poi khoi tu hi kum tling lo alani miawa hei wang hian dam chung lungin tang turin emo thi tura chung thu rel thei alani lawa hei wang hian tuna chuan kum tling lo poi khoi tu ten en kol le da na mun correctional facility a anda meka he hmuna hian kumsom hi pakhat atlin thlengin da aniang kumsom hi pakhat atlin hnuwa chuan court in a chung thu an rel sakang zelin lungina po khung alani thei tho bok school building chunga nge school no pangrong taka thani taka chuan Haryana Sarkar po in dan khau tak asiam thar pha school no pangan lo him zong nan school zirti tu tele staff zong zong te chu police ten an check ji tonga hei ba ka hian school lir thei khal tu zong zong te po uluk taka endikan ni ji to don ani tin the Ministry of Human Resources and Development chuan zirti tu te chu an zirlai no pangte zinga ril rulama har sat na nei te rang takan pui thei nan training vek turin thu a petapok ani